Oleh Voina Ram no Christian Tralai Paul ten din sam kum som ngana Golden Jubilee in lom dona wangin he ki po aminga Ram no ko thana changa pathian thu zir chuak masa min ngai wangin tiang hian in kom la hun te le pathian thu kan zir dan san sin te le kan rong bol na san sin soina hum rem chang min siam sakhi lomum kati khop maya amasa in ramrun no cha ko ran Christian Tralai Paul member colony da na hi an sai masak train country ha he coming hi ai chuban la lawa ania leithum khuwa piang le seilian kania e leithum khuwa primary school te kan han zir zo nuwa ban zawi mi school te komung high school te kan han kala rambuai kum sang ka ko somruk paruka e Paul Som ka zirbe kum turania maseram buai wang kanin school zong kini thingtlang kholama chuan Mizoram pum deuh thaw khan khar ani ta ka wang khan kum ni e le ka zir lovin kan khuwa lo thlawin ka ombe ya chum hinwa sang ka zakwa somruk le pariata Silong government high school a kau Silonga le ka zir pa le na thoka ma wangin e Silong government high school a Paul Som zir turin ka zuk chuka chuan Silonga BA kan zir zo nuwa Gawat University MA te kan zir le a chuta kan zir lai chuanin arsat na te kan toka chu pathian ko na ngain BD zir tum to lo zet kha zir le kan tum thale ta chu tia wang chuanin BD zira I ka kalma aizola engama chen in lo na an zona trang ti in MA kan exam so kha kum sa ka ko som sari paruka Republic High School zirti tu na tho tum le be sein ka chuaka aizol January tha ani som pani vel ni ta in ka ria kan lut kha electric veng lama kan nau te ne lama om tuma rilru ka siam kha ei tuna upa ar baneng liana ani hi Silonga kan zilai min lo kai ruai tu tin ko thana te po rong lo bol hoba amangai na faktu te member te po lo ni hok kan nia ani khan aizol lama in lo na zong pa le na thok tura ka chuak don ti lo riat khanin rang chuana high school ka kotlang in din an lo tuma chuta thok ve tur chuan min lo du sakin min lo be sia ti chuan San Maria min lo changa kan chuan na bas kha San Maria penga kuna dinga ti chuan in lama min throi phei ta daya azana rang chuan high school hen master na amiron angin kan dil ta ti chuan rin lo takin Republic High School zirti tu na thoka electric veng nga omtum khan ramrun no ta upa ar baneng liana min du sakna bangin ka omta chuan chu rang chuan high school hen master na chu kan dila atu ka interview kan nei sui nga la wa nei thak takin BD ka zir katum ti po regin hen master atan khan min lata ti chuan ramhun nota ramhun not ko ran member ni in ki ka umta rang chuan high school khan tharia te molek tho tum kha tuna kan nu min thi santa
la liền pui den hianin silong kan omlai tanga lo in thria nu pui pusala po lo in du ton ve ka kan nia kan in nei ta ka wangin kum ni lai ka om ta zoka ti chuan ram nun not ko than Christian Chalai Paul member chu sangka zakua somsari le paruk January tha atang khan kan ni chawve ta ti chuan Christian Chalai Paul in khom na te le an rong bol na activity sang sanga a theyangin ram nun no ta kom chung chu kan tel ve ta chung hun lai chu nei uparal chuan ate upayeng ate tin upa hei pu pi mal som ate tin upa chung boy ate khu chung hun lai kan ruai tu te chu an ni chu tiang chuanin ram nun no ko than Christian Chalai Paul hianin lim takin pathian thu kan zirma kan ka oma chu tiang anga ram nun no ko than atanga pathian thu zir tu ra chuak ta ka ka ni ti kha kan soi deu du ni chu pathian thu zir hi kanau pan lai tanga katum hei tun lai enge ambition tum ti te in hei kan tu le kan pa te nau pang te po kan zo thin ang deu hi nau pan lai po enge ni tum man ti hian pasur kalani yang ti hian ka chang be thina nau pan lai tanga pasur ni tum chu mai ni lovin kan du le ka pa po ina pasur ni tu ra min lo hlan to hi kania i ram boi lai te po khanin ram hnuai lama han chu ave chak na te po ama tin chu mai ba ka chuak tur min nor tu chak tak po ama maro chu pathian thu zira pasur lani hi ka tumania wangin chu chuan ram hnuai lama ka to ka chua ai mo i ka om ve chuanin ka tum kha ati to palang ti ka lo wangin min nor tu boruak chak tak po om na ram hnuai lam ma chuan kal lovin ni china ka soyang khanin hun rem changa om masak bera silonga pathian thu ai le khazir turin kan suklata kha ania tin kanau pante ta trangin keima hianin pathian thu hi BA graduate kan in huwa kazirang ti hi kalau tum dan le ka ril ruwa om dan ania tin ka pa te le ka u te po hianin pathian thu izir don ani poin BA hi chu zobe potla BA zo nuwa BD zir turin la kalla thang min ti puya chu tiang chu pathian thu zir le pastor ni hi nau pante da changa kan lo tum le nu le pa te poina min lo du satna ania amaro chu silonga le kha kan zuk zira pathian mal so mate kan donga kiwang taka kanan zir chho ve zel ta ka chuan kan zir pui kan thian te tam tak khanin competitive exam te an lo tum tak super wangin ke poin competitive exam a sarkar na tho te kha karil ruwa alo am lian chho ve ta tiela tin chu pa ka kanu nau zinga upeber hi BA an zo khanin mission field lama sikula thoktura som te lo om bok ne dipu union sikul lama khan akal ta dai maya tin chu ba ka BD zir kha kapan he na alo handil bok ne kanu nau na ba pasur han ye mo pathian thu zira khatianga hun puma rong bol na han thoka kan chung ko din mun le kan nau te din mun kan ngai du khanin
Pildon lo rian na kanaya kini panina bidi kan zira pastor te kan ni ve chuan kan chung ko kan har sa boxia kan nau te hei kan u nau hi som lai kan dia chu wang chuan kan nau te kan zirzel na kong har sat na an tok do na ka rian awangin sarkar na thoka kan rilru ania competitive exam tur point ka in buat saya APA final kan ni kum hianin ka pain kanau pan lai min lo hlan to na te rengin le ke point pasor ni katum kalau ti ve to thina wang te khanin hei APA is odon ta kan du tu sa mania is over le bidi zir turin lo in buat saila min ron ti ke nge le ka min ron thona tin hei ka thian pa chuti laya ka kom le rong bol na konga po ka sangoi po zon pui e nai tak e tuna hian upa ni tawa e pu van hela kan sim secretary lui pita ka ani khan bidi zir kha BA final year kan zir kum khanin du bele maya ko thana te po khan bidi zir kha adila adil don khanin bidi zir tur khanin min soma bidi zir don teang atia ke puina kalo tum to thu te ka sai ri da bang khan ma se ka sai ta kang khanin sarkar na tho tum na ril ru kha lo len tak zo ka bang le competitive exam kha ril ru lo len tak zo ka bangin ka pa ina PD zir tura in buat sai tura min ron riat ti na te tin ka thian pa puwan hela na min som na te po chu kanara so tiang chuan competitive exam tur point form bo ka pilap thlapa tin atiang sarkar na tho tuma competitive exam te kan tumta ka khanin in buat sai na ni thobe tin MA Gauhati University a zugzir ila competitive exam in buat sai na ani pa thoba tin competitive exam bi kan lo ting lo ni point college sa lecturer professor na han tho te po tha tho lo mo tin Gauhati University academy e ka zugzir kha ni ya amai ro chu khatia Gauhati MA ka zugzir khanin all some ben zir lai tin an buat saya chumi thum chuanin MA exam ka nai khop to ta chuan airport atanga passenger bus local kha zir lai te khan Gauhati University MA zir lai te khanin an lo danga kan hostel bula khanin ka passenger bus le passenger ho ka an ron da ti chuan khami chanchuak tur khan CRP rual kha e platoon ni lai ka an ron in trip pheya ti chuan khati lai tak khanin zir lai kan hostel lo tlan lut an ron huwa ti chuan kan hostel ka CRP ho khan an ron lu chilta ti chuan kei exam ten hai to banga pon chuak lo ina ombera kha kan ku kho te le midang kan thian te an mani room chunga in khung te nen khan min ron la chuak ka tin min ron man sati mai poni lovin atam zok phei kha chu an tiang khan min ron bo kai phei chu ka ban hi an botlia ke moti tur khanin an sei sang ma saka khan ka thanga ti chuan tum lo de min loka pa min da atu ka zela min khung ta dai maya ka tiang nga zel te kan tan hial ta ka khan zan khat chau ka zugriak na ka tia ka ria zan khan pathian ko na kan hara wangin ka chunga heng thil ki lo thlenga ni ei pathian ko na ni tin zela kom lai khanin ku khun puma rongbol turin pathian he na ka in hla na
so tia wang chuanin MA ka zir zo vele BD ka zirang ti rilru nein so tiang chuan chumi zan chun ka in hlan ta so tiang chu hemi pathian thu zir ka tum dan le tin kan han tum le lova amaro chu har san kan to ta ka wangin pathian thu zir hi kan tum thale ta ti chuan rang chuna high school ani china ka soyang kan ka zir main kum ni ting lo ret ka thoka sang ka ko somsari pasari October tra khanin ni sompania Bangalore kan thenga kum sang ka ko somsari panga kum to pa MA exam zo vele result poll chu main Mizoram ka lo chuang chuaka ti chuan rang chuna high school khotlangin dinan lo tuma ni china te pogan soyang khanin en masaratan minhan la talawa ti chuan January tha chanulama tangin kanan bung tran mola ti chuan ramnu note ko sana member pangai tak nin tin Christian Chalai Paul rong bol na peng sang ate po tel vein su tiang chuan sang ka ko somsari paru le sang ka ko somsari pasari hun ka kan manga tin rang chuna high school kan tholai kum sang ko somsari le pasari kanin Aizol college so an ama kuma din ka niya economics department na zirtir tu lecturer ain dai lo wangin kati hunlai an principal kanin thokbe turin min ron soma tin evening si pa class kanai ani wangin high school la kan hanen kanin ti boilo boka tin kan bot te point rem min ti puya so tiang chuan Aizol college kan BD zir ka kalma zong ka rang chuna high school hen masar na ka thoba ka thok telani ti kha an saitel du boka tin kan nu kha amain lungleya rasibeng ME school la zir tir tun ha thok ka ni ya ani khati kan hain nei sang ka ko somsari paruk December thlai nei kan ni ya kum thara kanin ramlun middle school na lo ruaka andil bean lo an la ve ta lo boka kan nu pa in ani ME school thoka ke high school ka thoka amero chu pathian thu zir tura kan kal alo hunta pathian thu zira ka kal sang ko somsari pasari khan kum som hi le kuwa emakalo ni to sang ka ko somli le pariata piangka kaniya so sang ka ko somsari pasari October tha kan kal khaniya akal hundik tak peichu September ni somnia Bangalore theng tha tin somni le pakata college ka tantu kanya amai ro chu kanu khan hei kan papa upa berhi apaya thariat ani to November ni som paruk vela nau nei mai turani to awangin le tin kan nau te kan bulang khanin kan nau te patni anoma tinani nau hi Achung University College akumi hostel akon PU zirin homboka kei mani ngat top khan nia kan han kalsan mai tu rakha kapale ka uti kan ngai ngam me lova pin kei ni point nau nei mai tur kan lo ni bok ne kan thul ti ti manani amai ro chu ka uti le kapa ten kan han thul
là khăn ngay ngâm ta tắc ngay ngâm thầy lo ba cái lệ tu ra min ron pi lệ ta thu ta bangin October ni sari ni ta in karian lệ kha kan mua ti chuan kanin bo sai tarum ruma rang sona high school hen ma sar na ka ban na po ni rian ni a ka the lu sawa tin chu mini chuan high school ka tho pui te le zirlai ten min thla tin chu mini chuan in ram hun high school le ME school le primary school pathum zirtir tu te hian association kan dina chung nga kan zirtir tu kan association member te chuan ni riat tlaya min thla nge a ti chuan chu tiang anga bi di zir tura kan kal don tak tak awang chuan October ni song ni ta in ka ria pathian ni zana ko ran ho ten kan biakin ram hun not biakin na min thla tin biakin in khom zo thingpuin na te thingpuin na te po min neya thla na thu te po kan upa ten an soi hloma chu tiang chuan October ni song pathian ni zan hun chu kan mang nge ni ti chuan October ni song pakhata Bangalore panin kan chuak ta now nei mai thei din huna kan tin awangin ka uin thlo na in silchar atang chuan thlok thla mai ro in sen so zong chu karon tumang ati awangin thlo na ticket kha ni riat khan ka bala ti chuan silchara ni song pakhata thotan nia kan sukla ti chuan ni song pania silchara tang chuan Bangalore panin kan thlok thla ta ni chu tiang chuan tuam takin dam takin United Theological College Bangalore BD zirtura kan sinutina min tirna mun chu ka zuthlem ta ni keini hun lai khanin graduate ni nuwa BD zirdil kha anla tamlo khop maya keina ka deal ve tum hianin Reverend Dr. Vanlal Sono mahi ani hi silonga mangaina paktu te apo member lo ni ho to thin le silonga te po silong zo ko than te po lo ho thin kan nia in thian thatak kan nia chu tia wang chuan BD kan han zir tur po kha kan han deal rual nge kha nia UBS keini silonga ho te ka chuan kan ngai sang khop maya achan chu UBS atanga BD zir ho kha silonga camping campaign ten rom neya pathian thu soi te pon thiama kan ngai sanga tin silonga kanu pathen khat khan UBS lama zir tur khanin mindua keipo chutiang awang chuanin UBS azir te po kha kan chak ve amai ro chu kan sinot noi rong bol tur in pe kan e wangin kan sinotin a mintir na pianga ke chu ka kalang ka tia ka thian pa Reverend Dr. Vanlal Sono mai ro chu UBS zirdan kong angai tu awang khanin kan tum rual na kan dil rual na ani khan UBS lama min kalsan ta ke ro chu Bangalore lama kan kalta tin Bangalore hianin ama kuma khan sanga ko somsari le paruka khanin ke po kaltur kania sutaka kalrol pui tur chu Reverend Dr. Lal Mangaya le Reverend Siro Siamatehi annia ani ka Aizawl Theological College atanga
LTA zir zo tin an hua BTA spolo zir zo to an nia ti chuan BD zir turin United Theological College Bangalore khanin kal an tu ma chu sangsko somsari paruk chun an kala kei sangsko somsari pasaria BD zir tura ka zukal chuanin an ni pani hi an lo om to a tin mizo so ta chimlam mi tuna chuan LEKBK Lairam Iso Christa Baptist ko ranan tia heta an ho tu pa tuna chuna pension to a Reverend Raldo na hi BD zirin al homa tin karuala zir hablong lammi Reverend Zathanga PCI moderator te po loni to ani ka Bangalore chuan BD orientation zir tur khana lo om pe ya chu Reverend Zathanga nen chuanin UTC Bangalore chuan BD kat zir tu na ni kan ko ran mi chu Reverend Rosia male si Rosia male Reverend Dr. Lalmangai te hi BD zir lo om chun ya amaro chu Reverend Lalmangai hi enga mo chung kolam har sanna wangin azir chun zom toloba kei BD zir tura ka zuk ten chuan Reverend Siro Siaman so hi alo om to ni tin UTC United Theological College Bangalore hi India rama hian hemi Synod of Serampur College nuaya I pathian thu zirna mun puide ubera ngayania I tunmain kumsangas go samrukanin Reverend VL Zaithanga hian BD alozi zir towa ani hi Bangalore BD zir kan ko rana tanga zir mas saberania tin nuwa kumsangas go samruk pariat bela kanin Reverend Lalpianga le ei pu ei smal soma tuna hian America oma anni pati kanin arualin BD anlo zir towa tin MTA si isinaka soyang kanin Synod of Serampur College noya pathian thu zirna pun pui berani wangin master degree zirna te po kini MTA zugzir BD zugzir tran unlai pun alo om towa ti chuan Reverend Dr. Lalsuan lian hian MTA salo zir zo towa tin kan zuklen ma lokin Reverend Dr. Zaiming Thanga hian MTAs alo zir suak sia to boka chutiang chu khulaya United Theological College sa keini kan zir lai le kan zir ma a kan ko thana tanga pathian thu zir te anlo ve to dan ani tuna kan ko thana kan rong bol tu poimo berber te lo zir chu na mun ani ti ka ne kan soi kual dewani chu ne Bangalore BD ka zir chung ka hei mundanga chuanin kati hunlai kanin orientation course kanti BD zir tur tena amma a thakwa tharuk anlo zir chinang hi Theological College danga khan anlati ve loba kini hun ma enga mo tangkanin United Theological College sa chuanin orientation course tharuk zir turin an lo ruwa mana chuti wang chuanin BD zir tak tak main thakwa Bangalore United Theological College sa khanin zukom angaya I chung tenen chuanin ka BD zir chung ka kum lideu tho ani phata ani hei Bangalore BD zir ka zukal nu loka Reverend Lian Ming Thanga ka Serampur College sa BD zirina kala ani is orientation course ka
paltang lo wangin kum thuma azo maya kum sanga zakwa samriat le pakhat khanin bidi kha kanzir zo rual nge nge ne tin chu Bangalore chun kum bi deu tho kanjuk zir ani chu tin bidi zir hi Bangalore le mundanga po graduate nu bidi BA BSc BCom ani nuwa zir atam beran dia MA degree nei nuwa zir te pon oma hei mizong singa hian MA degree nei nuwa zir hi keikha amasa beri ni Reverend C Pazona kan minti thina malama kan MA degree nei te chun lo amani mai thaya amai ro chu BD ani to nuwa kati han nei le ta te kha ani o me ti chuan kati lo thing taka Bangalore atanga United Theological College atanga BD kan zirzo khan April thatopa kan ho chawa aizol kan thenga ti chuan hemi Synod Theological Education Board khan kati hunlai khan Greek zirtir tu te an lo tlak samlai takani bok ne khaila komlo pa zun thla tanga Aizol Theological College bungtan tur khanin min lo tia appointment po min pe ngala tin chu ti rual chuanin hei zirtiri tuna zirtiri residential college si an lo tran chove meka economic department lecturer anin dai lo wangin katia BD zirchuak Aizol kan lo ho kha hei upa rotluanga hi zirtiri college sa acting principal anga lo om kha ni ya ani khan min du sak awang te poni boka minun som thua ya ti chunama min du sak na le kong min ko mu na awang te poni ya tin Aizol Theological College lama kan ho tu te an ba deal zui ngala ti chuan zirtiri college sa professor min lang ma zong sangka zakwa sampriat pakhat kum top thleng khanin Aizol Theological College sa lecturer na thok chum khanin kan thok kop ta ti chuan kum sangka zakwa sampriat pakhat BD result alo chu bele Aizol Theological College mission ven thlanga om lai khania mission ven thanglama te in luwa kan oma wangin mission ven thlang Presbyterian ko ran kal tlangin BD zir ka kadil ta ne ka BD zir like don khanin nisina ka soi to angin ramhun not ko rana om kani angin ramhun not ko ran committee khanin kadil na te po min recommenda an mani min du sagna le min recommenda zara BD zir theita ka kaniya ma ro chu professor nai ro chu mission bem thanglama omanga ya wangle ka in santa ka wangin ramhun not ko ran nilobin mission bem thlang Presbyterian ko ran kal tlangin professor dil na chu khati hunlaya Aizol chim Presbytery khanin ka dila ti chuan Aizol chim Presbytery khan sinota ka dilna an recommend chowa ti chuan sangka zakwa sampriat pakhat sinot khanin professor na thok turin min lata ne ti chuan khatia professor na thok tura min an la khan college lama khanin zirti tu anin dai lo wangin college sa thok sunzom zel tur le college sa thok chunga professor na saltlanga thok tur khan saltlang pastor biela pastor thang poilena khati hunlaya synod moderator nuaya professor na thok tur khan mintia
i college lama zirtin na kha katha puiso ka min ngai saka tin ram boi lai te ania wang khanin zan a zalen taka e kholaya te kalle an len mai thei khani lova tin chu ba ka curfew te pakom thut thina wangin pathian nia Sunday school in khom le chun in khom ba ka chu pro pastor ka pani na pastor bial chunga po khanin hun kha ka mang lei thei meu lovani so tiang chuan pro pastor na kha Aizol Theological College lecturer na thok chung khanin e ka thoka sangha zakwa somriat le pani chung khan saltlang pastor biala pro pastor chu apingin kan nia ti chuan sangha zakwa somriat pathuma dor puibeng thar pastor reverend zeti sangkhu maka moderator ruwa talo ni le ta ka wangin e saltlang pastor bial atang chuan dor pui venthar pastor biala pro pastor na thok tur khanin sinat khan min ruat le ta ti chuan sangsko somriat pathum nu sangsko somriat palia khanin e bungkon pastor biala pro pastor ni tur khan min son phei le ta Aizol Theological College atanga nai dewa bang te po ani pakata tin dor pui venthar pastor bial kha a pro pastor ka ni na san kha a bial tu pastor moderator ni bang khania ani moderator lo ni to lo buka tin khami sangka zakwa somria le pali khan Aizol Theological College si BD0 na college sa upgrade lan chau tum mani ta ka wang khanin MTH zirtur khanin sinod khan sangha zakwa somriat le pathum sinod khanin mintia ti chuan sangha zakwa somriat pali chuanin pro pastor na bungkon pastor biala po tha liemo chau kan thonu khanin Bangalore MTH zirtur khanin kan sukla khalongai ta pro pastor kan ilai chuan MTH zirin chu Bangalore lama United Theological College zirturin ka sukla le ta ti chuan kumni ka zuk zir nuwa sangas ko somriat paru April thatopa ka lo ho chok le ta ti chuan Aizol Theological College sa zirtin na lecturer na thok chung jom turin sinotin sangka zakwa somriat panga sinot khan mintia tin bungkon pastor bial pro pastor thali emotsau kalo thona a khan pro pastor na thok chung jom turin min ruat boka tin khati hun lai khanin pro pastor na hi kumthum khathong ngai turania chu akum thum nakha thaliam matsau ka thong mana wangin sangas ko somriat paruka kan lo chua khan tha me thla tang khan pro pastor na chukan thok le ta ti chuan sangas ko somriat paru sinot in khom pui mission venga nei tum khan kamitum khan in Aizol Theological College principal Reverend C.B. Moya kha moderator nia Reverend C.B. Moya kuta tila ani kha minnem kentu ani nge ani tin khati hun lai khan moderator hi full time in la thoklowa Reverend C.B. Moya chu Aizol Theological College sa principal ni chungin moderator ni so tiang chuan Aizol Theological College sa kan thokova tin moderator kha ani bokane ti chuan Aizol Theological College sa sangas go somriat paru sinotina minnem nge nuwa eka thok chun som ta zela amai ro chu sangka zakwa somriat le
pasari asomriat pariat February thakan Aizawl Theological College in convocation atlenga sumitum chuanin Serampur College atangkhan an rector te tin an principal te le master te kha an lo chawveka ti chuan Serampur College in Dailo awang khanin ke kha Serampur College sa zuk thok turin zutan pui tur khanin min nge na tin kan sinot ta pon di la amai ro chu nichina ka soi tong khan Aizawl Theological College kha BD Zinna College sa upgrade sinotina alo tum to awang khanin Reverend Roger Guide Warden and khanin rang thayang bira doctorate zirtura lo ti to kha kan nia chu ti wang chuan kum khat chau thok tur khanin Serampur College sa khanin kan sinot khan min tir lata sangka zgo samriat pariat le riat kwa Serampur khan ka zuk thoka ti chuan chu ti lai chuanin doctorate ka zirna tur mun kha Serampur College compliance kan dapa I rampon lama United Theological College Bangalore kha chu ti lai chuan doctorate zirna omchun chuania amai ro chu BD le MTA se galo zir to wang khan doctorate ka chu rampon lama foreign lama zirve kha thain kan sino thok tu te po khan min riat puya tin ke poin rem changa theni khan chuan tha po ka tia ti chuan Serampur kum khat ka zuk tho chung khanin zirna tur kan dapa Edinburgh University khanin admission min ron pe doctorate zir tur chuanin ka in buat saya ti chuan sabrama doctorate zir tur khan yaulai lo khop maya sumle pai kha ngai tama so te wang chun kan sinot khanin min sponsor mai theilo ba Council for World Mission khanin scholarship ania chu min dil puya mungai tura po kanin nga ya amero chu khati lai khanin South Asia Theological Research Institute antia chu Synod of Serampur College waya doctorate zirna tur program kha Senate committee khanin aron siam thara ti chuan chu United Theological College campus omphot turin an ruam han take nea khatianga South East Asia Theological Research Institute doctorate zirna center alone don ta ka bang khanin Council for World Mission po khan scholarship min pek tu makha scholarship kan pek tu hi nakina exposure adu huna kan lo pezo kanga helaya doctoral study program doctorate zirna center hetin hon tho chuan Reverend Vanala ba hi heta hian lo zir phot sela exposure amamo huna khulama chuan in ron ti thlanga kan lo sponsor don nia antita laumaya chutia wang chuan Bangalore bok sangka zago somko khanin doctorate zir tur chuan ka kalta ti chuan South East Asia Theological Research Institute United Theological College campus center thar an hona khanin doctorate chu ka zuk zir ta sangka zago somko kumatang khan ti chuan kumli zirania akum nina kan zir zo khanin exposure nei tur khanin ruam manna menan siam puya tin doctorate ta hian John Calvin theology hi
zir kadua chu tianga zon kalbina theology doctorate degree la tur ka ne wangin India ra ma hian material source ka om thalova om thanna mun chu Princeton Theological Seminary te le Edinburgh University te chu ani ya chu ti wang chuan admission ka lo mu to na kha ani boka Edinburgh University ya exposure nei tur chuan kum sanga zakwa somko pani September thla kanin mintir thata Council for World Mission kanin asum le pa yang kim kama mong kha ka kalman zong zong den kanin an lo in tiam to ang kan min tum sakta amai ro chu Edinburgh University azir tur kan ye bang khan Council for World Mission member Church of Scotland kaka kulaya ka zuk zir chung zonga min lo en kol tur khan Council for World Mission khan entrasa ti chuan kulaya tha kuaimo ka zuk zir chung khanin Church of Scotland khanin kari na tur ka chen na tur mun te tin ka zir na fi zong zong te ka momo en kim kha ani khanin Council for World Mission te ne na ka tianga in be remle remruat tlangin ani khan min kai tu sak ta veka ti chuan an General Assembly in khom puya te po tel thei khop khanin ani Church of Scotland khanin khulaya doctoral research thakua ka zukti chung zong khanin min lo boi puya ti chuan thakua emo ka zukom nu khan zun tha chon hulama Edinburgh atang chuanin Geneva University lama ka in suan pheile ta Geneva University ya kakal na chan po John Calvin Theology Doctorate degree latur kan ye wangin Edinburgh University material le kabu tele material article thatak tak te omin khulaya John Calvin Theology expert te professor thatak tak te omma sela ama rongbol na le atsen na mun ngei kamu kamin du saka chuwang chuan khulaya Church of Scotland hok tu te le Council for World Mission hok tu te min rem ruat puina in Edinburgh tang chuanin London ka sukla London tang chuanin Geneva ka panta ti chuan Geneva thakatemo research thing ka bom le ta ti chuan Geneva be thung chuan hei well a line of reform churches and tia tuna hian chu chuanin Geneva doctoral research ka ti chung zonga ka sen so le ka chen na tur mun te ka min lo ngai tu saka tin chu ti lai chuan Bangalore BD ka zirla ya kan zir ti tu Reverend Dr. Wilson ka so WRC khanin an secretary theology department secretary lo ni lo maya ani khan engkim milo boy puya so tiang chuan Geneva University ya thakate mo research ka bati nuwa ka ho chauta chuan Bangalore kumkhat kan omle ta ti chuan saka zakwa somkole pathum ka kumli zirkuma khanin min chang tu chi ka u chal chungnuga upa chal chungnuga ani kha athi thut maya chu chuan ka zirna kha min tisukuk de uleka so ti wang chuan ka the si ziak zo lovin sanga zakwa somko pali khan kan ho tari phota ti chuan sanga zakwa somko panga
United Theological College sa bok ka thesis ziak chun zom turin ka chuk thale ta ti chuan sang ka zakwa som ko le panga September ni khata ka thesis ka dissertation ka submit pela ti chuan thanthiemo lek nuwa viva oral exam nei tur khan min ron ko ta maya rozarane arwali min ko ke ya ti chuan kum sang ka zakwa som ko le panga October thatoba chu September ni khata ka doctoral dissertation submit ka sang ka zakwa som ko le panga October thatoba khanin chu viva voce kan tia oral exam kan sung nei zo ka in pass min tia ti chuan rozar ne rian Reverend Dr. Rozar kai du ta ne rian arwalin kan zo ba ti chuan sang ka zakwa som ko le paru Serampur convocation degree ka kan dong be ta ni kan chen don ka chu ka doctorate zirdan sansin kan sa thi sin ni ne he ram nu not ko thanda changa bidi zir masaber ra min han nga ya lo mom ka ti khop maya ei kan huwa hianin bidi ron zir hian om nual maya ei reverend so thua ma hi an zinga pakhat chuania ani hi kan huwa ron zir masanin ka tin Tonais All Theological College principal kan moderator elect ni mek Reverend Dr. Banal ka hi ni boka hian ni hi arwal de thor on zir an ni a tin ani nuwa hianin Reverend Lalroba khiangte Banal roba khiangte kan synod secretary tuna missionary training college principal ni lai meki aron ni velea pinchu minuloka Reverend Lalsung nunga hey campus ministry atepo director loni to Tonais All Theological College atepo engamo chen kha chunganen hian kan thok khong ke ya ani hiron ni le a tin ni nuwa hian Reverend Dr. Lalrin thanga tuna Tonais All Theological College kan post graduate dean hi ani hi aron ni le a tin chuloba chuan Reverend Michael Zorin Puye hi ani hi hei kumina Tonais All Theological College lecturer assistant professor kan ti towa chung ha chu aron thok than ve le a chung chu ramlun not ko rana changa pathian thu zir chuak kan riat mai te chone ka soi mai te pano mai the ya tin aram hun ven thleng hrim atang hi chuan an ni kan soi bak te po khan oma tuna Tonais All Theological College kan register Reverend Dr. Tlang Thang hi Ramlun South ko rana changa BTH ron zir tuang taka BDMTH doctorate khenga zir chauta khani ya ani ho hi keina kan soi mai thei te chu ani hlomani tin ramlun not ko thana changa pathian thu zir chu ki tuna kan han soyang kanin kan ko ran po hian kan sinota po hian rong bol na din mun poimo tak chelte ani beka Reverend Dr. Banal nga ka peichu principal ani mai baka tuna moderator elect ani nakuma moderator mai tu ani ya tine Reverend so thomi kan tretreva kan synod kul pui tak tuna po synod executive committee member ani ya tin pathian thu thiam kan ti hi Reverend so thomi hi ani tak ani nei hianin Tonais All Theological College hian kumsom pangalai kan thok duna tin principal kan ilai khanin register ka ani de ngara
chu tianga reverend so thoman en pe hi chuan hi thok don nai vai tak kan nia tin reverend chunga po hi lal chunga po hi principal kan ni velai khanin azir tin na ba ka eng in sakna le campus en kol na hi akuta om kha nia amo phurna po teacher ko maya tin college san so san nu apo kan sinod rong bol na pem poi mo ta campus ministry director anni izui le ngal kha ani ya tin reverend wala ro khen te po missionary training college sa principal ani mai baga kan sinod secretary kha kumni kalta chung khan anni ya chuwang chuan ramlun not Kouran le ramlun Kouran Christian Chalai Paul hi abul tum tu takin nia ke ma mi mala po ramlun not Kourana le ramlun not Kouran Christian Chalai Paul branch sa hian om tolo ila pathian thu ka zirang em o te po tun tu kan ngai thu le chen ka ti wang chen tin ramlun not Kouran le Christian Chalai Paul te in beng vare me ma ke ni he ti nga kan Kouran atanga zir chuak tin Christian Chalai Paul member lo ni to te hi mi hi in trezuya min trong trai sang na sa ti po kan thria tin enge mo heng silver jubilee hi lom thum po khanin ke ni tangial po min ron tre duwa khang program te po min tel mai ba ka souvenir te po article ziak tu te kha min ron so ma tin hei tun tru ma he ti ngang ta ka hun min han pe a interview te hial min han nei pui lo mom ka ti ya ramlun not Kouran le KTP in pek na le thaneng mai na kaltang hian mal som na ke ni minga ting lo ta ka pathian thu zira rong bola chuak te hian kan dong tak mek me wani ti ka kan soi do chu ti rol chuan ramlun not pastor te hi an pele mai pastor biak tuanga tangkan ani karam lun no ta pastor ni masaberania anua he reverend si biak moye te tin hei engamo za ta nom nuwa tuna reverend zo sang liana zo tan sang reverend zo tan sang an lo ni le ya i sang te pe hi chu kai pe chuan college sa kan lo zir tir to te ani awangian nawang tak taka ka lo nei hian ya i ramlun no thi hian pastor an nei fele maya heng hi pakara chuanin tiang taka ke ni ramlun no Kouran atanga zir chuak te min ngai sakna san le mal som na kong rang ranga kan don san po hi in ka thia ti ka kan soi tel ram do ni tin kami ka zirna chung changa khanin soi tel ka sa ke mem pakat chu kan nu khani mo he om lo le tanga la min om lo san ta box ya chu wang chun kan nu hi credit pe ki ka cha khop mo he mi pathian thu ka zir theina le tin ka zirna zonga te ne Kouran le pathian khongai da le min tran puina wang ani rualin tianga hun puma rong bol tura pathian thu zira kan chua thei tak na san te tin rong kan bol ve theina chan te saklo le mai la kan nu lalien pui hi ani thui le ani ti hi ka soi duwa ani hi nei talo ilang chuanin pathian thu zir tur hianin ka chuak theilo mai om mange hun pom rong bol tur hian ka in pe theilo mai om mange ka ti rum ani amni min puina le min tran puina wangin te hun din mun hi ka thleng nin ka ria tu nuwa kan
en le thian kan nu hi pathian in amang hle in ka ria ani min tro yom da le min tran puina wanga eti anga saklo hle mai la kan sinot noya pension thenga rom kan bol ve theina chan hi ani thuilein ka ria bul ber chu pathian le ko khan ho ten ni lo thei lo wa chu mi ti lo wa chuanin kan nu hian ka rong bol na le doctorate thenga pathian thu ka zir na konga hian bul tum thuile in ka ria ti hi kan soi lang tel ru mo kan kan hun laia pathian thu zir te ei kong khada chuanin an ngai sang ati theina lai chu oma ke ni pathian thu zir tura kan hanin pe zir kan han tum pe kan han soi te kha Christian Tralai Paul member te khan min lom pui der thiam le tin khatianga nga bidi zir tum nia min thira wang khanin eng Christian Tralai Paul in khoma te le program te po min du sak via bane amai ro chu tiang chu ani rolin hey cái đi nụ làm sáng bữa nay mai thấy bà sor te kha mấy chia te hiền nên nụ puya tan hiền an than berhi pasala tan hiền an than berhi o bà sor te hi nụ la te hiền an pasala tan hiền an than masak berhi an đi lem lo mai om mange ti APM thu hian an soi thina pastor te hi nula te po hian ngai sang om tak le tha ti om tak hian an pak ve luam na pasalatan tak tak hi chuan an lo yei le thin thiani nang nei ro hi an ti le thin ti kha ke ni hun malam le kan hun nu thleng po ti an soi lar tak thin kha ania tu lai nei ni chuan ai nang lo vi bin ka ria chu ti awang chuan ni china kan soyang khan keima mi mala Christian Tralai Paul member te le kan ho tu te khan min du sak viau min lom pui der thiam viau tin pathian thu zir te hi an ngai sang anga soi the ni rol khan tuna ka han soi na zo na tang chuanin an ngai sang lem lo ni om mange ati theya tin ke ni hun mala male kan hun lai thleng khan le kan nu engam thleng po khan ania pa sor te khosak kha har se me mani pa te an lo nei ve tin u le nau han bel tu te po an lo nei ve an bial u pa te beng var na wangin an mual phô lo khan ni deu sau vani tin kor chung te po dik tak chon ke ni te po kan pension don thleng khan su thi kan thui kam mang lo ban ki mani sen so bin chu te wang chuanin ka pension don thleng khan ka kor chung ka in cheina kha second hand deuh vek ani chu chuanin pastor te din mun chu a hril bia vin ka ria chunga wang chuanin pastor ni chak na kha kan thalai le kha thiam te po khan tun lai ang hian an nei lo ba tin ke ni hun malama le ke ni hun lai le nu lam thleng po in sarkar na te kha graduate tan ka chuan wang lo ba ke ma chan china po kan sei so ang khanin MA te mingin kan lo ni ve in dai lo na khan sa chu ti wang chuan high school te college theological college te po kan thok chum khanin zir ti tu
lecturer na thok turin tran pui turin min la som trok ka tun la yang hi ni lo ba na kha ala tham boka su tia wang chuanin pastor ni kha har sataka khosak rel te lo nga ya tin in le lo te pe chu in le lo thana kha basic cái nó kom lo reng concrete building hết tiếng hiện cần này em thì các ngày tuổi này nó phong lo reng số tiền số cần đến muốn này à số tiền vàng số nên chalai tam berkanin pastor te lo atlem bang le an khosak har sara vàng kanin pastor ni kha an chak lo tin azir te po kha nga vàng te po khan ngày sáng lúc tục lâu anh ấy mua thì tập bao ngày tuổi thế à, số tiền rồi lại rồi chuan, khi tiếng anh học thêm để cần học chung lệ, khó sắc bao har sale đón thì rất chung à, cái này nhìn bề cái chú, riêng nó cũng có miền bên cần chalai Christian chalai Paul member bùi thế lệ, cần try tu tam tập thế lệ cầu sana, rong Paul tu tam tập cái chú này, mình ngày sáng để review ni chuan ka hreang loya chu ka han soi thiam dan chu ni mai ka ti pathian thu zira chua hi keini hun lai din mun te ngai to chuanin ko na chiang tak hretan lo chuanin I chua mai chi ni lo hi ati the ya I ke ngai po hi ni china ka kan soya rang chuan high school ate a mingin headmaster na te kan thoka tin kan nu in mi sikula zirtir tu ten lo ni boka khati hun lai khachuanin kan nau te po kan som zo hle ni tin ile in thua le khosak thua po kan khang hun lai khachuan kan harsa lutu kolova maro chu kan ha kan han ban san ve a bd stipend ringin le chung te som chopin kan zuk zira tin kan lo chua ka kan lo te alo tam lo bok ne kan harsa chho be le ani chu ti lai chuan kan thian te kan zir pui te officer na ten lo thoka college sa te lecturer professor na te an lo thoka tin hai sikuna zirtir tu ta ngai po khopu ya po pangai takin chung kwa anen kolinan khosathaya chung te din mun nen khanin in khai kin chang kha fo mai ne chu wang chuan ril ruwa in sir lek chang kha chung te wang chuanin ko na chiang tak khreton lo chuanin pathian thu zir le rong bol na hun puma rong bol na zon lu hi in chir ol takane chuwang chuanin ko na chiang tak kadong em ka mu em ti in ngai to poi mo khopa tin chu ba ka chuanin rong bol tu te hi ko ran ho te yan kanen ron lo thei lo ba tin pon lo mi te keng poin an mit phuk na kan lo ni in pek na tak ne na thanem ngai taka in ngai tlom da le thun hoi rol na ne na tho nga ya tho chi ani boka su tia wang chuanin pathian thu zir tur le hun puma rong bol na lu tur hianin pathian ko na chiang taka hriata lali son tu po cross pu mi se lo chu ka mi ni tla ka ni lo atia kha kan hriat chian kan ngai to chian ya poi mo khom mai thun hoi rol tak le ngai tlom taka sia lo rong bol na ani ti hria pathian thu zir tur kan in pek ngai to na kan man
atul ko ping kariya ram hun no Christian chalai Paulton Golden Jubilee in lom thei hi lom om katile maya tin he Golden Jubilee lom na du sakna thu soi tura min soma bang poin kalom khop mai hei Jubilee hi Bible a hian tutlung hlui hun atanga an lo man chho to dan te kan thria Jubilee lom hi pathian thu pe kania chu hregin tutlung hluya pathian mi Israel paten Jubilee hi an lo lom an lo mang thin ani hei Jubilee hi hun kal to pathian ina minom puya amal som na akhongai na ia that na kan don zong te wanga lom thu soina hun le hun ta na man tu ania tin chu ti rol chuan he Jubilee hun hi Israel pa te poin an ma ni anin en le na hun ani boka tin hei ram te kum somli le poko chuang emo chum lo chat lovin an lo neya lo nei tu te le huan nei tu te tin ran pul tu te poi kum khat kha akum som nga na ka an na akha an sol san na hun alo neya chu kha ti chung kha nin an ma ni po an namang te chung kuang te mi malang te poin anin en let na hun tin le la ma chuanin an chol na hun an taksa thorim na laka te po an chol na hun tin ram te po kum khati nga nei lova an han oma an han da tui na hun te po aloni boka chu tiang chu Bible Jubilee an lo man na chan le an lo man dan hiania hei tun tuma ram nun not ko ran Christian chalai Paul Brun sina he Golden Jubilee in han man na hian kum som ga kalta chunga pathianin Christian chalai Paul le ko ran ho te aom pui na awang le amal som le khongai na in lo don to zong awang khanin lom thu soi tu tam ta komin ka ria so wang chuan tun Jubilee hun hi chu tiang a hlim taka lom thu soi na hun tan chuan mang thei ula thalein ka ria hei ke ni om velai khan ram nun not hi San Mari Pastor biel chunga ania ko ran dan so kimpo sangas go somsari pangale sangas go somsari paruka khan mi zaru emotso kan lania ko ran member po sangkat kan chuang ni poin kan chuang tam lo amai ro chu pathian in ram nun not ko ran le Christian chalai Paul te hi aom puina kai roi chewa tun kum somga chung hian Mizoram Synod huam chunga ko ran lian ber te zinga mi engam hun lai pe ka chuanin Mizoram Presbyterian ko rana tual chung ko ran engam za zinga alian ber din munate po indinga so tiang pukin Christian chalai Paul member po atam na ber ania so tiang khop chuan Sankas go somsari parukbela danso kim member zanga zaruke molek omna kha so tiang din huna chuan pathianin da chewa pathian mal somle khongai na a tharna in channa sajje kan channa sajje hi kan create a poimo chuanga bang chuan
lom thu soi tu ri kan ga lein ga ria ten hei abia gin rim a po hi hei ke ni hun lai chuanin a sam type mai kha ania anhuwa concrete building RCC building in Tradevin an sa chowa ko ran lian ani ang bokin ram nu no biakin kha sinot thleng thei khopa biakin lian alo nia hei sinot po hi voyenga bazat thumli nge thumnga ram nu no ko ran hian in thleng to ani chunga bang te po chun pathian hen alom thu soi tu tam ta ko bin kan thria ten sinot in khom pui mai ba ka hey PYA Presbyterian Youth Fellowship in khom pui te po ram nu no ko ran hian in lo thleng to a ten chu ba ka chuan hey Christian Chalai Paul General Conference te po in thleng to in ka thria chu tiang khop chuan Christian Chalai Paul te ngei po pathian in na sa takin malasom cheuin amang chewa ten Christian Chalai Paul member atangin hei KBD zira kan chuan nuwa mi pangange parunge BD anjir chuak te anom to tin kan soi to ang khan kan nuwa BD ranjir chuak te hi kan sinot rong bol na pum pui po akula ta ya chang sinot secretary te tin Aizawl Theological College sa te po ho tu ber san sang phaten lo nia tin missionary training college principal mo phun na thlengin an chela tin moderator sinot moderator te hial po hei an ni chauzel don ani chu tiang khop chun pathian in mala somatin pathian ram tholo ma te po hian hei ram nu not ko ran hi a ko ran mala kan sinot pum puya hianin a tho nember te zinga kumrei tak a tho nember ko ran mal tho nember som zinga in lang deu renga kan lang deu renga ten abial ang poin kan lang deu reng boka heng obang te hian pathian hen alom thu seina tu tam ta komin ka ria ten ram nu not ko ran Christian Chalai Paul member zinga ram thar lama hun pumarong bol tu ra chuak pastor dita te baka ei missionary te po engama zat soi tu ra no ma tin kan missionary chuak ta te po hi an chuanom hle ani an ba tho na muna kula ta ya trang tin school headmaster mo phuna te po chel khop ania ne chu tiang khopa pathian mal som le ong puina ram hun no ko ran Christian Chalai Paul Brand sina in don te wang gen lom thu soina tur tam ta ko mani ten tun malama pathian mal som na kan soita kanga in lo dona in lo chan chau zel theina turin tuna Christian Chalai Paul ruai tu tele a member nilai me te po hian engtin nge pathianin ram nu not ko ran le Christian Chalai Paul Brand te hi aman trangkai zui zel ang cheu ti hi ngai tuana in mana pathianin nasa zoka kan ko ran le kan KTP Brand si aman sunzom zel theina tur chewa hitun zubili hi tran lak na hunata na in man poimo le in karia chu tiang taka hun local le zel turatan kan ko ran le kan ram ta na ram du not ko ran Christian Chalai Paul Brand si mal som na thlen tu in zel theina turin du sang na sang tak kala sewani